nasang salamat sita musule sia sende si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja ya tu kadan na puang lata bahasa sia lata nandung lan atu ya te dia lalamai pengkauran na rasulu pasala apa angka 20 talu saya lako 30 misa apa dolo lata bahasa sia lata nandung tu kadan na puang mai komita sambayang kure sumanga po matua daw suduga. Pak kaboro mi siya kang mamasian mi. Kama kuasan mi tontong kiberasay lante katuan mi. Pak di pagari kanido may mintu sa labulang ki opuang la iya tu kita nga na la iya tulan na penangki ko kadan na siya kipogaw na. Di kuaan tu tontong tuo situ tujuan na pak kaboro mi siya. Pangiloran. Tetemo te opuang laki basa tujuan na kadami. Mangandokan pena masang lo lompat tuduk ini katu borona. Dan sangan na puan ki kuang Yesu ki masambayang ati ulo malak duit. Amin. Iya to na rangi tinde tahu tu yan na to. Metamba milang ampuang matua umpamisa pena. Pasala apa angka 20 na pak. Lamay penggauran na rasulu pasala apa angka 20 talu salak talung misa. Nah di pakondi lam dak dua kada na kuah pas sambayang na kombongan. Silu solanasang tu tontong di pakaboro lan kuah Yesus Kristus. Sam ya mau misa pandita muane. Ba tu peson na puang matua tu mak kamaya lan kombongan dio misa tondok. Lan tondok ya to tang pira-pira itu to sarani. Belanna na toroi tarru Buddha to tang umpatongan wa Yesu. Ya mo napobanang duyan na to. Anak ya to sarani nenek bang natanga asala tau sia napatanda itau senga. Umpo gau tangtongan batu kakadakian. Apa iya tu yan nato tay anna usak kalangan ni tanga siapa na anna pandita Sam la tontong ungkamayay kombongan na puang. Tontong bang napapakilan pandita Sam napakilala tuto sarani di kuah ana tontong tua masokan ungkamayay siya untundui na tuang pena maabulololong temai mintu to umparalui pak tunduan. Den pisan atung anak ia tu pandita Sam nagau kadake totang mak patongan belanna napatandai urari tau lan tondok apa ia tu kombongan na puang umpamisa pena siaka patonganan umpas sambayangan ni langan puang matua di kuadaan na gau kadake tau tu tomak kamayan na puang ba tu pandita Sam silu kaborok lan puang Yesu Kristus lama pak basanta atu ya te dinani umbasa itu kumua umbasusi kapuan na gait na lako tomak kamayan na puang tu pas sambayangan na kombongan ulendu ite pak basanta tanani sola nasang umbasa itu kumua ia tu Petrus sola Yohanes natingkan to Buddha an namane umbaoy lako tomina ba tu mahkamah agama to Yahudi belanna disanga sia dipatandai umpabu tu rusak sia mintu kakadakian mak ondongan na dipatandai mak pangada salah apalan atu si terukna ya te tau ya te sola dua di rampanan duka ya tu yan nato narangi sia natandai mi kombongan tu yan nato kumua ditingkan sia ditarungkut tau ya tomai. Napas sambayangan mi kombongan lako puang matua.
Ia tu kombongan unando pak tunduan sia kamatotoran na puang. Anna benni kamatotoran sia kabaranian tu kombongan na. La umpa kalelean ni tu karena puang matua. Na pirangi sia na pebali puang matua tu pangando na taun na. Ya moto na kuasai pena masalo. Sia sesiduka moto. Anda pun noi kabaranian la umpak pekareban ni tu sukaran alukna puang matua. Sulu solanasang tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu makamaya lan pengkarangan na puang matua. Sia umpes saabian ni tu dia na pa apurayan na puang matua. Tae anna lumingka mana mambang. Sangadin na laun tamui ki ibu da karakara magasa. Moi anta unang karani situang penama lambuk bak tu penama bulololong. Belana den bangnya antala sitamu bak tu den bangnya lata tamui lan katuan pak kamayanta tu tomak tanga salabang. Moi anak kameloan tu dipogau. Inde duka mote nani mempayan sia membuat melo tu pasambayang ta tangga ta sia pak kamayanta lan pangantana sia pak putudunna penama sallo. Amin. Tama sambayang pure sumanga puang kadami ni pak pisanan lakukan bengkang kakinan kabaranian la tontong umpak pisanan ni video napa aporem ni batu kadami diko namala itu sangami nabuda tu tahu penombai komi lansangan na puang ti puang Yesu yando kakinan sia kamatotoran mati olo malaki. Amin. Rampoin de moto tu kadan na puang matua i pesabian lako kita solanasang tontong kipeta ada kumuata subscribe kita kadan na puang sia tak pak bagiannya pure sumanga puang tontong umpas sakit kami solanasang.